I fall in love with this club because the organization, the staff, the fans are amazing. It's similar to Argentina because they like to sing. This I like to me. I got used to this, so I'm really in love with this club. Also in the city, it's a small city but nice. People is calm. The only thing is the language, but okay, we can learn. Prva utakmica, ozljeda rame, ma to je nogomet, to je, mislim, nisam imao malo sreća, ali super, nije nešto ozbiljno. Radim još, da se vraćam još jači i da pomognem ekipa i znam da svi ljudi meni čekaju. Radim da ću sve od sebi da brzo vratim, da igram, da pomognem moju ekipu. Mislim, da za nas nogometaše, za klub, za mesto, da je za vse to pomembno, da pač v Evropi naredimo ta korak naprej, ki nam zadnja leta pač ni ratalo. Jako sam sretan tu. Stvarno jako sam sretan, evo. Vidite svi kako izgledam kao tu sam tu 10 godina ovdje, ali stvarno jako sam sretan.